Bizang ECA Church 2019 Pate Camp. Speaker Reverend Solal. Closing ceremony. Labon savin nila pa phat lopi ta pania pana tu ne zan chan gya pathin ma pui na le gau thing pan pi na zalen pa te ho jong thanom ta ina pangovin nila atila alimu ka ve na le ke khat tabam hung nung jam te ham ti chu ka gin mo hin kin chat lo helin koi ma yong anung jam povin hung kita lo yong la hung nung jam be se le ke lom lo dan khomen pam ala vin ki pam ka sa le jengin so le tu ni la zong bianga nu la pa ti ho jong thanom ta a na ji teo na su pi ho alung chimu ki pa na dinga na hung op ji win ke le kaloi pan jong nom ka san ki paum ka san pa pathi ni thang we ne he tu chung he aki pho yong kam po win aki ho sar yong kam po win aki na yong kam po win le shi chunga international a amin chi amin thang chi ki mu to kai Asian summit da bang hen tu chung ka ke uda no he bianga dinga very popular chi min halamai hoi chi a figure la chi ahin ke hoina phawa ngaum povin ki paum ka san ka ki wano men lam kai hon jong follow up to August tarik kole ipipio lamang ki nu te ati zen ken jong ichi phat chu na ho dingin set aside ka bol ki de ke ni jong dam selin ka ke mang lonin tu sung pathin phat na hi akidangin gu yong azu thovin ni yong asan ai wangin khat ve chang ei su boi povin tu ni jong ki tup ke chan phat te hoi mong khom thevin pa pathin ka thang bai ni he chule camper hon jong thu la la ngai nom thevin attention phatake chan a pevin ke yong nung lu ta in kaloi pa hin pan kalalonin program te hoi chai thei tawin pathin phat na ho zalin ka ki panan somsa kain se do hin en hun ho yong hi amelu yong hoi thin kamit ki su lam la ka he abem dano yong ki tu in hoi dano yong ki tu in bianga mi me hoi za nam di chu ka ta san lo we kei ka hu ji la ya a hoi khat sa to ka ki tu kha lo we ole ka wang si ham la ka he chom khat pagong ka hi lai chun hi za na hoi hoi na mulang bianga ka hung chen mai thi ai ki paum ka sa me jong a tui thein bu jong a tui thein su le kem par ho jong hi akipa theu jingka ting le toilet na railway station tabangin queue ka din jiu le anela na le ya hi prayer mountain a dinga itaw na diu hi toilet na tam dom na dinga toilet hoi ta toileting system tham khat improve na dingen pan lau tin taw na yong neu te hi chu ka hun se hin tin tu zanin phat chai na yong ai tan a chai ni la hen thu le la hi ta tam ji kidang ta in tu ni bang chun gang ta nen chai e ho hi ki khan ni ting le thu tam ta sei te hi lam ka long hoi tham cha khat bang chu sadar hil sanga nana khan to za huitan tin sadar hil salangau ka long don na kho khani na sei sa cho khani nong a sei git ayu apa yong chun a sei pui tia ka sei jong ai po hi yong le a sei kit amana pa nong to apa na sei ding yo si chu ka sei na ding ang za wai ta hi jong le hin ber sei ki leng tin chu cha chu a vel vela thu swing ai la pha sau ta si ji ai ta tu zan hin ke ba pat do ben tu zan hin tu kalung thima thil khat nau men wa noi le sin akaman pe ni pi ham til kisi na kisi kitia ko man pe ne zine yong kisi la tu chunga camper ji hoyo si yong he theng ta se dinga kisi we
ka ko ma hu se lo wanga gu thima khaza ipiwa nga kini ai chi jong san pa ton ki che ham ti a he ki si we na ai wa ken no me hon aji pa he adat mo wang ba kadet mo che kin he hitabanga midu da lo hon jong ji ki mu hi ka kalung iso ji a hu pong te ho chu kai kalung dom che ki ne nu pi har ko ma lem le oi bu ka ji pa wang hi budu e yeng ti angola ngole ken na ji pa chu bonga angola le angol pa tu ki cheng thei mu chu ngol che he ka ti na lai se chu ngai a ki si lo kim lo ai kisi kiti hi is quite common nahi thiyo zo sela alang pia su pe nahi ya chu tu nai to pe hi kisi lo ti kisi kit lo ti ba hai kem se a kisi a kem se a ki pa thu kem se a pathin ko ma ngai dam thum kiti chu is not na hello di ngai ya hai ta hai कैंपर हो तू ना लास्ट वार्निंग का बोल ही किसी की तही थी हालेलुया लामा किसी की तीसरी बिया हो मम तेले इबोल दिंगा लोम लो इबोल किन जा चुके किसी है इबोल दिंगा लोम ची बोला ले किसी ने दिंग लो है के ही मिया तम जोन जिने या किसी एका किसी लो है इबोला का किसी लो हम तेले जी ही होई ता का हो ले no me ka vet dan a ke to atin ge ya ka to vet na a hatu ke dan kisan ka hallelujah hi chai no me ho kan hem do ki ti su ka loi yo se mit ki ba thu hi ne patin thang wan man ya mi ho na sin na lim to lom lovin no me len na thi me a ti we ne patin thang wan man chili patake sai ngai to masana patake sai vet masana ching thei ta carefully a patake sai vet ting le kisi na dingom lo ke proverb chu na to masangin decision na la masangin thulu na si masangin paten gel masa think properly and then take decision ki ji ka chi pi ke chi pi ngai poi pathi ne hil khane ipui paten hau kip khunung li mati pute hau ke moi bola kisi loi loi ha mati le action gang be sa ko discussion pha nom loi kya la pute ter se ho chai le mi vo ma sat ding te li mas te ma sat ding chau tel athu or sei de hi chi khang chu ki chai ta ne na te ding le paten ki ho masabin ti tu khanga chi ya he think ahead of time till he ong lo masanga gel masan kisi lo wa hin su hi the mo ham mi hem dinga hi the lo wei pathina da hi amen Luke chapter 137 with God nothing impossible toy na pin thai le with God nai ta so la with God kai phana tu na he commission zo se success he mi on itidana na ministry lo le ngam itidana na in kwa he improvement chi ngam atile solar ji ai poi ka ke wa pipa hoi ji hallelujah pasalo yong he ki se wa nga kiloi pinu ijinu ho ya le bayara khu chi le mi tam ta cha pa u mai ne la ka o na jinu e nang dingin apama ye ti pama yo lai ba kilo do ai ta chu la a thiên thang wa no man hallelujah ikiwo pia ho ya yong le ama za la sumin e vet no mai ai soria rai to hotel to khom la mi yo sin su la yong a vet tha dai ne hallelujah amen superstar khat ki wo mai la min superstar pa ta banga su e vet hi hallelujah ki wo pi ki ti very important hai ne hallelujah hi se ya su tu na nu pi yong chol hangau mi le yong la chon na ki wo pi hoi lo wa la min na mu sit di mai na thi hon ya su pathi ni ni pi sem ke yi nei ki wo pin na thil gon jo si lol heng with me nothing impossible
for God ati lo he Bible lai with God I Bible translation no yung ka sit nom ji he pathina dingin tin ilat do ve ne he lo he English ve dam with God hallelujah pathin to kivo pathin to pang kho pathin to hing kho pathin nei pa nei nu ding sun I masa hi mom poi ti hallelujah pathin ka nei teu sun khot dom pathin ka nei ye pathin na nei le ki khan theu da zo la I bia ba ne sei ta di wo la inga ro le ki zai ta ini lo lo bo bo ya ini ya le bo lo ai mi tam tan mani pura boy churchan pura boy da no ai pu churchan pura boy yo la kho lo sala nang la boy lo la pha yin ya su kisi lo hela pakai ji su hong to ka I hindi hi pathina de living without regret I topic ko kisi na zao lo hela pang lo hela be hela I hindi hi pathini na de hallelujah pathina de la body sala na ka hin kho hi ka pin tha ne pa na tu ne chan ga hi khat ve cha ka kisi kha lo lai zine yaung ka kisi lo kawai cha naung ka kisi lo mi banga hoi kai lo ka kisi lo he la cha ye solar sim phan ma solar sim pa na ho kai ka yaw lo ho ka sa amen mi ka den solar ma ma he kamit ta kitu he ti ken solar sim ni wa to nang na yaw lo ji a bo ye ka no mit ta kitu a he solar sim mai po ye ka pathin pa mit ta kitu a asi wa he ne nu pi khat de tin mit ku thu deng dungin mi ho le anga na bi hilin a hovin amin jong ka solar ti da ben solot ti nal thau cha solot solot chu sa pa ba so la so lots of blessing kichu amen ke ho pau tak tu kichu so lots of blessings so lot ti dai amen hisia chu tu ni zan pha na I topic de he kisi na nei lovin hing dingin pan lao te avel vela ke ma chi avel vela crusade na chi avel vela seminar na chi chu ipi ham na kisi kein thungam pu ke ma once only khat be se ke ma ka yaw that was first and final jaw kitalo guys mo mi kai lo chu net vam hallelujah bia hon chi tabang mi na ki mo hena wang phanos ka ki sei phat nai lo so ka phat na ka sei chu ni hon so la ki phat sei na ingai ki diu ta chu la amen sadar hi so kon pathin thu yong ati lo chu ki phona la au se pathin thu pane song kai then man bia pa kon kai then man ba ke ni ka ke man sa lam le na hong ne ta to khoya ni phona diu chu ta ni ki za na ki pan de ha ki phona gun se da ke not like that amen tu ni jana hai second Korean bunga chang som le thuma pen simude Paul in pisam kangalu le na wa ding kangalu le pathina ding ka chi theu le na wa ding ati second Korean ka velti second Corinthians chapter 5:13 kangalu le pathina kangalu le pathina ding ka hivin ka chi theu le na hwa ka hive pathen thawal kangalu wai le pathina ding amen ne no wa lai ta chu vela sun pathini mi ching sang mi ngola de ti ne amen ke yong ni vela chun ka chi to lo he lai amen ipia ka chi to lo ha
ti le akichi ji hi chu na to thang ho chi lo la koi ba jing da do ka lo le pathina so ka hi vin ka chi the yo la na hwa ka hi ve ipia si ham polen pathini ne ho i ma sai ngai cha na wan poi ti nei pathini mi him human resources are kingamai poi mi kor kan tu sunga resource person koi hat ka cha resource person ki ina ku kamit ka sina ka chi ji ju ke he pa aval be se ji ngi ko ha resource person pathin te lo resource te lo amen resource ki ti chu a chi dang lo so an nei lo nei ta lo ti nei so ava dum ta lo he lo nei ta lo so la nei ta lo ki ti chu resource ai chu e ha la ai dan resource person kai hi ne ta u ti za sa lam ta speaker ki tong ro speaker di ta ichi cho chi ni bo ichi to ni te ka speaker chi sa nga chu speaker lo di na het che lo sa pa na mon lo wa na man no wala preacher na ti dis ne tim ta ba biyanga kong kiting le speaker gang tanana ka adeu preacher na ti dis sa pa na heling lo le nin ma do lai tam ka dis la kanu sa pa kel ku kite hi za no wa patang KWS this Cookie Worship Service Cookie ho na service din. I'm so sad to hear this kind of things. You can ask me. Here is a doctor. Recognize doctor kaise ke. Amen. Min mi ga ma ko speaker te lo so preacher. Pathin tu lang sampatis speaker ki ti su political leader hong ko speaker ki thei they cannot be called preacher kanun thu khar se la ka thu se important hai ta he no important se pt ne ham de no na se ya ka se he hello ki her sa ki thi gam so wa tamwal ya so polen kamalu le pathina kachi thela na ha kai be de so ivan pathin pau he chung nung pen pathin cha pa he me he ma ki ngai lo wai hallelujah amen pathin chu me he men angai cha jing ding pathin in me he me ipi ya angai cha dong chi na la mani pi wahin mit le ha la mani pi wahin khut la kheng la mani pi nganu wahin het na knowledge la pathin pi hin amen tha la pathin pi hin Psalm 29 verse 1 vela chun tha na ne yong pathin God gives strength ati so pathin tha na pi ati hallelujah Brad Genesis chapter 2 verse 7 I hai na hu la pathin pi hin hoi si na ha na zun na e yong hin nang komana chi thilos na e solo le na han na na e na sian do zo lo kya side ke ni ho lu ha lang ne yesu lu peta ne na tha lo la ka kap de ti la na kap ti hi mai su yesu lu pe na e tha ki ti su ko i ma cha na bol ngai lo chilai cha chu na han na na e po na e po na yesu ya po ne ti ke ta thil deu cha jong ne he lo pi biang te tare ko apana khu kam len su til nu mai hon na mai kha ti okay ane ki gota ka tham tiu chu ki tela na ji te ngai nom pun ti elha i tham ti je pathin thang wan
lấy sự chung ai ipam na kisuan na lấy sự chung ipam na su degree son na yong kan lo hat na son yong kan lo hau na son yong kan lo let na son yong koi kan lo nunga na hoi mena na kila sa yong kan lo na figure tham sa ka kitu mena la mi na mo lo na ye na khola na figure le mang ki jim ke i mat sai lo bu amen hallelujah lấy sự chung ai Paul na se hedi kasas ka ngolo le pathina ti ka si thiu le no ade ti hallelujah ji ja ban gam lu nam lo er ja pathini ne salam na ding om lo na degree kilometer khadi yong la kan lo no Bible college professor sang ho ma sanga ko na pau ngam lo su ke el zang zunga ka pau ai ji degree ka be lo pes ipia ka be lo pathini ni le ni degree be lo mi ngolo olen mi chi ho su mol phong na de thu su ga yo ni no ya pu mi ngol pan na hi lo ila ibola pathenin isie ho hildinga mi ngol la nam til angol ngan na yo sa ngol pa le kiet na si naw le a ching dom kha na ko na hi do min sai man dinga sai nga ye ti sula va khu man dinga va khu ngai sula zong man da zong ngai sula pathinin tu ne chan ga solali tau thang la hoi dom pe ne ta than ka het lo nowhere in the Bible I never found kamo lo sa pathin thang wan aba ka lung neo lo ka ola la no nga hoi cha cha ka he la ka lo na mai ki ve na yo sen na sem ka mai hi no nga ho vet di su ke vet di nai sa ham ko yam amai sanga ki kha ya ve ilong me chairman punyang nasata I support sa tu sungai aban ka simkit dai kasi theo le na wa ka hi ve na chu mi hem wang chun mi chinga ngayen sumne ngayen mi ha ni ngayen in song sang ta sang ho che ho ngai sai IS official million ngai sai ya polen chi ne hi mi hem ding na ngai nai he ne hi mi hem ding ngai nai I pau pathina ding chu cha ngai poi ti dai hop khan ji thip this hallelujah awa hau pathinang sunga lam yong lam but lo la yong sa lo so tho ka nga pe yong la chat lo mi hau mai cho khu mi hau ai poi mi ngong hi mi ngong ne ya ka wa mi ngong lo bi su mi ngong tai ki pat lo la cho ta so gear first gear na la first gear ka ki pat na na ayo te le accelerator ko fifth gear kan hit this abana so krista ngai lu na chun ka cham lo wa ai so lo hi eti so polen ka va le hi I so la o me ngai lu na ai so la hi lấy sự cho ngài ngày luôn họ đã xì lệ thu ngài nó khác sam lo do yêu khám bài hàng khoa của lần lại đó muốn nuôi mà à khổ chặt ngắm lo hết đấy lo anh sẽ kéo còn đi bể luônแต่ละthăm cái thăm đường nào nào chỉ thế kéo còn đi coi kéo còn đi sao chỉ pa kéo còn thế nào đó mà họ kéo còn đàn phá lệ không dám bắt gì adong mo no don ti ipinati kita to ipikatiwo
nal riêng hay su ngày luôn mà sang sai pium lâu su sai pium hu si pe pa de ngale na le này bang si pe pa adu khat pe pa hun a control is và thiên thang văn Krista ngày luôn này bắt cái sai in silin si ali bang na li khai le bender nahin ko bender namu ta lo dis nahin ko zule sakit iso namangang namat ta lo dis pathin thang wan le chelam cho dal haut ta ka se ngom pai chu di weta hiti hin ka gelui mizo se thi khala khadathia hi le mizo si cho thia hi tai ai ngochu amahodinga hing hitalowa athi khelewa thia thokit pa dingzo a hing a hi theina dingowa mizo se thi khela thia he number 1 point khat kamus kisi lo hela hing ho he bible ka khulai le survey ka bolai le koyam kisi lo wa aning ho he those who live for Christ Christa dinga hing ho is amen Pate ho patatan gel to Hindi lo kiti he cho Hindi he right living he wrong living ka sei masat ding Hindi lo he piam aiding kiela ki ei lungel to ki tu to akihing ei lungel to ki tu to thu ki sei ei ma du ki boi piam meeting ki gel lo kiti cho hindan dik lo we hello Pagka Yesu ni Piesam min itina bola na de non bolu vinatis. Midang in number 1 in koi kiso. Tunin piang tha hi ong lasun. Nal hoi hin na sa number 1 na zi number 1 kazinu hin athu phi zo hi kai sang. Kazi pai number 1 ai no me ho jong nei na zut sang kon na pau zut jong la chun zut leo chun zu hon na mun thung lo dis. Apado sing angong ki khain lam kis thum ve li ve bol chun hoi la zu khabel lang ta kha dam amen na phun phuna a phat mo na ngan na sei a zubel to na ta tu cho chu ka selamon hallelujah amen ti yin Kalaga umi na ta natao sila na jipa su don report na bojing su hoi lang na su do kasi kham chu hui sa amen tu no na hong phai ba amen na ti ngam kita lo su no loi bi mo ho nei ba ho mo nei ba no ho lo pa na su piang sa si ho chu tu no nang phai ba pao ngam kita lo so loi nei chi lo la nei chi di bo loi tu ne la ben na ki bol pi hen kiti amen hallelujah lấy sẽ na meeting ge la hing zo se hi chi hil ka hello acha ding khan kho azi khan kho achanu ding khan kho apa khan kho anu khan kho ge la kapa no mo sante kanun no mo sante kapakai no mo sante kapakai lung na hin te ti ho chon bol khila nei ngai lo in sunga yong mo yong ki phat lam ta chat lo mo chun ati pia su lu hang kha heni chi ya kala da heni mal sa ja kala da heni jai ngong choya da ko ya heni jai ngong ya kala da ta ani la ma pura ki khai yang ma yo sa ani nu ati pi dong ho su koi sa da se shi la tu lai mo ho che le ati pi hi matan thong in na ma ko pong ko lang la tho we hitabang mo ho sa ken good morning ka ti lo su lum na ko na pe la dinga li sa ka yaw sa ke mo we la jon na pha sa ma keng ko li mi ya lam khan be
tong rằng tu lại nó mới hỏi bà Holy Bible lên rồi rồi tu lại nó mà su Holy Bible lên rồi rồi bám tay lo bẹ là cái tụ sẽ đẻ tao thằng nó mới cho thằng áo thì cái nhỏ lòn này cho tao thằng nó mới cho lúc khoa khó thể in tiền vào số nào mình hiểu là chúng ta sẽ ngay in tiền nôm muốn thiên cho ai lẽ tao nó hỏi à gì phải mà thiệt đồ thà gì mi in thiệt mà tay cái này ra cho nó tổ ham lăng còn cả tổ đó thì lăng còn cả tổ đó thật thìว่าคนลำลงห่างตายอามาให้ตัวทางนั้นไม่ละพนาสมัยแต่สิฮอนสุเนมจีได้ยาจีฮาเลลูยาเกทุกเสเลกิพัดลำนั้นเนี่ยอุจจากันในโลกไอ้จีมาจานนี่ฮีโลหิกะเฮดเบสากะกิพัดลำปฏิญทางวันฮาเลลูยายาสุพอลนะเสสุพอลหิโซซาลาแบ็กสไลด์โลเฮลาอโลลกิตนาวันละมาโลปินะจังปายอีพีจีหังปะกายสุตะกิมุโตเนี่ยปะนาเฮอะตาวนะดุงซุเห็นฟัวมันซุอีพีหาตาวนะซุ what do you want me to do this ipi nei bol sa no mam this ayo lo chun taw na ki man bolin tin I khet nom pa ki khen tho pa ka yesu min ka taw ve amen amen la khai ni len lu ki tu chane mi mu ding na taw ya taw ta hello so Polin pachini nga taw ting le ama lung lampa apai mga pachil lung lama ki panai Hichi ya zo Paul he kisi na nelo hallelujah Psalms 22 verse 10 ako vai na khwa what do you want me to do boarding ahead lo so boarding ahead lo ma Jerusalem council in phalna pia Christian ho sumang dinga letter phalna lekha approval la chi chula vai kon chula Damascus ho kenga Jesus encounter hi pana ipinebor sa ano mamatia alehabo sunglanga ko na letter sunglanga ko na information humpa ko azuya atichan gaya patin abol sa dinga ade hot a TPS no la seida sangwal so hi naval lut zo diunam kalunga khat Live for Christ has no regret pachina dan hin le na kisi thing noi ma pangayong kisi di gamlin ta sapang kisi di in so sang ta pa sapayong ling na sata ke ho ting le kisi thau nain me na kayo la na kisi na chale khatim sang ta sim da ni kho na kisi di ai la na cha te ho pakaya dinga ahinai lawa na kisi law na cha te bon cha pi thala na kisi law ai tu chunga hobung member ho lam kai hon pa te kem na go no he na bol khaw chilla na bol sang soi ha bol ta hobung a secretary po ki chua che dekan po ki chua isoi bol de pha ne to amen Live for Christ. Yesu adinga hinding. Amen. Amen ding hindos. Pastor sangun lah na sim chula. Kaya dinga kahin la sin kal thei po kaleng Krista ko na banga isak mai cha makakilan chun Kipana tui khum malsom na hong lo Amen nu pi hola na thodo apana lungdam khamong mong lo so
na jipan na atolo na sate na gyal bangahin ko man lo siya na lungdam khalo anang la chung langa palung lai na mo mo nga hing khalo noya ho nakibe nakie ba cha no tu ka na sile na no chu ngai leo chin hiti be se pon na ti na sate nang yong pathin thu na ngai nam na ti pi na sei di pe ke hello ha ya supate tu na kawaila na su na kinung le tiang le na jinu ding khan kho gelen lang hing pantan na cha te ding khan kho gelen hing pantan ame na cha te school kai na ding khan kho gelen lang khununga gan the diu hi mamuin lang mi masanga khudwa pan ni mamuin lang na cha te mi musina thelagari kai ding gelen lang na cha te driver a saktiman nungzuya driver a pan ding na pon alongที่เคียงปาจาไก่ที่กนุงเคียนตาลงสกับป้าฟานเลี้ยงกับหมูข้าลงสฟานเลี้ยงกันเลี้ยงสุกกับป้าไงในดิ่งอาจูทางวาลตาสุกที่ไล่เพียงกระโตสุลอยสุงอากระโตบงการยากระโตน่าจะมีกระมูเทลงสุกกับป้าวาแต่การกระโตแต่จะประเทศทางวาลฮาเลลูยาकिसी ने दिम लो नुआ होया ओल होया how do you live is more important ihinda ni tupi na sei khira kholo so na hinda na kisulo la boys hin pai tupi hallelujah Paul ni piasiam nang ma phat song na ding gel loin ado ho ding gelin Philippians chapter 2 verse 2 consider the interest of others midang ding gelin tu lai pathino hi kalung dong ini sayong le ithopal ko mi kine te Good Friday sila Zion cha te za le na ding mi chu anai ta hutile nain kumi nan tom pa pero ayang taw ya le na ding ni nai ta na kini tu ole Jisu mi na kini tu ham bi ja ho ha na thopal ke sa jong jang ke na ga lo mi la nga them cha na ga on sa ki le isi se le khat ve hui no na jai ta o me na ti hui ho na ga ang ok ka ma nai ba ka hung kha lo pha ya kwa tam so akina na ko thopal ji akina ka ti za so me men lei sit among tha ding I da ni ka ti za I don't want to live for these earthly things hallelujah hindan thip di amen live for others mi ading gele na hinda ne tau sala na ela ne pi ding gel tang na sa te ding gel tang ho bu mi ding gel tang inam ding gel tang Mahatma Gandhi Jisu hindana la India gama independence in imos sangkhol phal Mahatma Gandhi inakisalo ache nadi ngai to lo Indian freedom adinga sangkhol dong a lo hela che pal jong but lo wa ken ke wa hin kho man so koi machan Mahatma Gandhi angole ta ki thang lo tu nai chi bol ta lo so no pi ha yang na te pi ne ding yo boi pi ta anang in frison popola bonds and oi pon ha lu so na chi lo la yang ka long dong so na dam sod fa na dam thang hu ye tai ki siu ta so i pi hung ki hol i chi ki hol do na mai khao amen elamo heni na du te kan so pi heni heni thobo na lum na ko ma cha ka koi tai na ne ding ka koi tai ni na ji pa no hi sola tu lai no me ho ka long dong cha ji pa se kol cha vi ding anu la pa te ko ve le sa pa
flat nga na be so flat nga nga nu phanama Chiang mà he jing jing cả lại imute hi zana aloi nu ta kheu ra nal mo mo so jing long ta jing long ta ta khan nu hon anga lal da cho lại là sa Monday gitu lah chapa kilo lah yung sa Monday biang ai pian da lau tam kia lo chil khat bang so de so tu so ang kile tiang chil lau pi ta so de patin ka thang wai ka hil na wai pata ke chan jui kar si chu biang ke ti chu nom de ta hallelujah thei nei dis kere kar tam ta po ke dis hallelujah patin thang wa no man kisi pote paten hingu te nu pa yung ichi chi ngai lo po chi dam sunga patake sa kelung set dis izino yang bayar sile aku tu dat sanana kai di yang chu amen atong kha mai la kung fu bol dis fui mud de yang phat lo de ji ji i cha yang ki chun tup chat dis amen chu pathi di ho now so amen hallelujah Asanga hoven kaya ina nom vào hoven kaya ka che cao luôn tiên là nó mày khác để tiêu hu có thiên hô này sao hằng thiên xe la vợ thì nó đi ngà training ang ball dan live for Christ right living ai hindan di amen hindan di hallelujah cha ko vetong apin tola khona kemparona jai ta so aung di hora ki sei chu tola khona akho do te la sa te ne sa Yesu chu api hinda chu pathen dia sa ya Jerusalem te kom api na lo te op hum bang op hum ding ka ti no na nom po ve ti chu api chun aji api chun sa ding gel na hai akho do yo si ama na ne lo Yesu yang abol khola mi sa nga wa pai pe som la ni wala bija hoi la som la ni kun nang ben na ki pu hi dong cho Christmas ane ne ava bela avana la yong le hovin kai lon cho anabai han kip ve to zala bel khat wa cho koi cha ba ga be ke pu ham ki ai cha lu ham pa chi khol khol la khat dei cha hovin kai khalo pai lấy sự chung ai piam nei amen tu chung ai che ke ma de nga asuma pai an sang po do hoi mi wang phai chu chil pha bo na ja ke phaloi mi wang pha thai chu athin thang wa no so bi ti ho yong ka hin kho he so la lai lo kan ko te ya mo ho win ani pa lu hang de kalau nun in besar tin le paten ven apu na de cha ko ta kalau nun i besar na mong talos apu dan ki thim so la in vet ga ti mai le refer ke bole chung la nga pa ho ve o be thi thi hallelujah ai yong su la na paten thang ba live for Christ. Anina, Paul in peace I know. 2 Corinthians chapter 5, verse 9. Whether in the body, away from the body, our goal is to please God. Ta sa kadam pe hilong le, kata sa kadal ha kathinong yong le, katup kadai chu pathinong le ne jesu. Tup le doi kisi ne ya hindik ti ne so hallelujah. Tup le doi kisi lo wa hing si chabui. Amen. Ei mi te hi I bol zo si tup le doi kichi lo ai bol ji wa hi I ma sai bol do. Amen. Le kha simo jong tup le doi na ne ya na simai la na sim do dis. Football pe te la min gol lang se ko azo na good football pe. I ta bangin ki chem them jong le gol khum lo wa le pan na be.
hallelujah biang te le tui bo hon football le pe de hin goal post aum he ti le kon vet da ha goal post aw lo wa ki chi mo kon vet kham ka ti ichu ki chi ma ki ti pon practice ki ti kon practice bol ho prize api ha yin ka si le football pe de nga practice le ho khu ipi me da rasan wa mai ta le ho ha sang lo amen kisim din goal khum din goal su atal so ke ba goal khum ting le min prize sa Christian hin ko yang i goal lo se thil dang lo nang long lai na ke long lai lo se pa thi long lai na si goal amen kaneu la ya su kapan kanun me ho na tui poi ta ka cha te ke ho ka ki phenung le me hi tola sun la tola pa na iso sa bai ne isa pa na ki ho in sung style chu aki ki phin le me tola ko nin akine chu ka si pi hu cho hi si ya chu bune atui poi me atui poi ti ka in sung wa ni ki se lo ja hi habit chu ka ne ya tu nai ne le chai pathin lo pi ne dia ka pin tha ma sang ka ki phin thei lo ka pa na bol hai thau ki khol khol le tel sing khuwa hong sei li nei a chong su su mo ka kin mo ta iti me hona na ne ham til pam langa me bel khu alle mang ji ya ji me thu ki sei avom ngang ngo jo la atui tu e ti langa ho ki sei amen pathin thong wa no so bi de ho tu ne tup la doi nei ki hi thu pi veta ipakai sun example da laos ipia da la pi vam apen la pana achi wana zo chan ge ai yesu krista ama ke lung hai khalos amen ama lung hai na bol apa lung hai na bol koro sayong he ama gan thei tho je a tao lo su e organ thei tho ding dan a tao na ne su pa hello je ngai damin nal kasada ha je la them zakhat nyung gan thei tim le he akham khama so ma kha long phata ka pi am ki ti a I pi lom lam ki su ki li jai ba nga gan thei yong ki thu am o za num dani za num dani na thi lo yong hi ki pa ta mo amen hallelujah kain kwa ka to paralyze ka to net phalo tam ta ka to sei do thelo net na tam ta ka to ka ji thikit na lai pa ko nga bin set na ka ne kit na lai ji ka nei thil tam ta ka to ka ve chang solal ka pi kha lo solal ke man joy to lol ko na to dam ipakai yesu chon sit na jong nei lo chon se na jong hello Paul in qualification ni thuma pe cho he knew no sin he had no sin hallelujah he did no sin chon se na bol poi chon se na nei poi chon se he poi di so title a pe cho I wanga hang on the cross a ke khai hallelujah amen nang lekin hoi la kon pele ni bol da chon si sa pe na pa na training bol lo hela chon se na thit da na ji yam na ne na don ho mai ho chi na thai ngan na ne a na chi lo mai ho hi pathin na thang wa la pathin ke pa lo di I lo lung hai na I mu lung hai na pasal ho de den TV vet jong le tong na ki ve jau ta lo kiluma lu khap jong anem sit ke khama I song nem lo ba lu khap ke pai ma ai jinu ko ma ane pa san choi ta ko kishen ki sia to nan ngal la si ja lang direct na zo nahi that mo hi to ke ko ma ka chen na so phone number nin pe lo so nong ve de to zong ho wa ka ho ding si ja on operation na bon ma sanga
pastor solalin nathin dalung operation ka bol. Amen. We cannot blame him. Pathin ho na dim lo sa hallelujah. Pathin thang. Napa at le nangai lo pathin na kilas. Job sevetang. Mison di ta mison patai wa nga acha sagi thia ane yo se pathin na lapya pathin na thang wa chula pathin ni pen pathin na kil ai di ki ai pui di. Lấy sự chung ai bao, in khi lui bao, họ lung lấy nó tiếng gì, họ cái lung lấy na, bây giờ ngay yang bong Christmas khana, mi hao khanin bong chal khana to mana sa kate Christmas committee họ, về là hichi pa ki din dosa, hichi ya ho dam thelo chu, nga din dosa be se va dam thelo chu. Miao khanin bom chal khara to chi ma cha hello chu miao sanga me thai noin mi hilonga kema dinga Christmas dinga mi hilonga tau hu nasata aman tam zona la ke ji hello go ka sei sir ka lung hang ji so lungdam selin ki khanu te ki ka sei sir ka lung hang go ki amen hello mi khat ga pa sana na veng so atem zakat ale khai dom pas avel vela introduce ki pol ka kho ka hong ki tel introduction ni bol lotus nin bol popota ka zam dis phat ju sa pasa so lal zo hin din do pile pa tu chan ga ya so le la lo ki ti su gam thil ha he so ne lo mobile message ku ya num ta chusan pula vel vela ki hum ta local channel la mota oi pusul la khat ri be lim ki bole ti thila na ya nam mu thai lo hallelujah amen kana sai ka ti nai lo pathin ngai lo ho chan pathin mi ki ti su ama lo wais pathin thang wa nunga khaja evangelist min jong hello pastor jong khachang hello ke ti su no mei chabai lo ko ido iso chu police direct amat sa the police phao ngasi phao ba ei khandri phao ti the mat sa the athin thang wa isu ho ka china oi pu tanwa me loi ta oi pu na hung ka ke pa wale pakai patien thang wa nam ta nunga khat in zon chang ke ya salamen bola nu bing le wa thu se ni ku asunga lagau chi nga cheng e ti phon chen patien lagau chen non patien mi bo angai ki heta ai wa nga tu na hung hai to da nu he ka ba lawang phana chu amen kei via bang na hong lo bu chon ji te o he na nga lal be se nan dal to jing chong sa phat na kha pathin thang wan ei ma lung hai na ki ti pa hi isu mel dis amen ela na lor su mil ta chi mo hi ve ta na lo la heading sun di wa ko su mil ta na lo hai mo hi ve ta tho di su kaya yung solar ka sumila, kaloyong mo, kanayong mo, abon sa una. Let's forget about ourselves. Worship la simpan. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Patin day, patin ho gitiso, ay ke sumila, patin lulay na hinpasis. Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 10 find out what pleases God. But then lung lai na su photo uvin. Nu me hoyong aji lung lai na ho lai le hon do yong la ji pa ki pas. Ela ha. Ka unu kon nan do sala na ipime na do mo tu yin ka no hon pi nge te la mo hon ye mo I khat su lai ye chu chu. La nang di he ni alung le ho nai lo chu thu alung le ho nai chu ka he
aji nun alunga hol mai no la pasal tam ta chu ing dan ji ga lama mamang pa tom langa to chou ki su go zu de he lung se tan pakai minin hin soi lu ne wang na la di ya te le to na se se la chom zau si an to lu ji mehim chu mi lungi ho lai le koi ma cha zo la dem lo zo pa thiên thang wa no pa thiên lung hai se la na hin no mai le pa kai lung hai na ki sa la le amen hi cha se ko la sin pan mehemin apa cha lo su pa thiên pa cha lovin gelda hoi ka sa dan ichi ku ki ho la pe bela sa di mehemin apa cha lo su pa thiên pa cha lovin gelda hallelujah amen tu sunga pate ka lungdon da khani khat cha lulu lo su ibora lulu lam alulu ko ma ka chi ji ai lulu te lo amen ate dawan men ya pache lung lai na chu pi ham Paul ni pesyam pate lung lai na ni na su walk by faith, live by faith. Ta sana kalson ding, ta sana hinding. Ito patin lung hai. Rom bungkat jang som lagu maza righteous will live by faith. Midi ho chu ta sana hinde. Ipies inham Abraham patina ta sanja patini kazol pati. Ang nasa inyo, patin suna hindi na ito. Alang piyadzo, itaasan san ito kisung sila na. Yahe, patin suna hindi. Nahin ko atil problema la patin suna, patin ngan sita. Taasan nan hindi. Nadamo yung, pakay sungkan ipoy, nalolo nilon tila son, patinin na boy pinis. Tuso nga so, mole na katsile, tanaw pa, tangkulun so. Asan o he chidinga umta good day lai ta amana se pa sungkan ei boy mi vai cha kan kan ye ka kisu men jilu ka kisu ling zo lo ba hi thi hen na ta na la long la kalung lai de ngai ke ai boy no na lo yang atil ataw saya so asan o chidam ji mi ngol pe vai cha pen taw nang pathin ngai hallelujah pathin thang ban pathin nan sit tai họ lại bắt thiên kinh ăn xịt mấy họ đi ra tao là cả loài pa đinh sư lẽ khát thêm dòng hiding pakai America dòng hiding hẹp pa sâu thiên lẽ cái nôm nôm cái xây thì là điềm pa cái lúc hàng dòng lẽ hết thêm đinh pakai năn pi vang là chỉ là pu ta bằng khát năn pi ibo lại ta số nó tầm nó thá sẽ bị sẽ là bắt thiên nó sim đi khát nó pi ấy loài trái ta sẽ cái tao luôn Wo pathen so la lung to ding ka dei po ye so la lung hol ding no me mong ka dei po pakai mai pha ve aji pa nei lo go ve aji pa tai tar ve a hing ho ka dei poi pa na de ven lang na lung to pen nei pi o pakai tar he so gi pi yo ha ini thank you. Ipa kiti juju. Ada hona mu vasi lo hile. Manti nei lo bi no. Patien thang wan me. Hallelujah. Patien ko ma kataos. Nalung to nangai lu. Ilha. Nangin ven lang nalung to khat nalha cha dingin kilhelil katis kataos. He trong sinh xuân để biết, cái thiên cả thằng vas, tôi biết xem, chỉ đang nghe lên in sung cái bác cái ra lên, cái thiên nó to nan nghe thì kinh in sung phát triển cái Việt Nam này, nó chỉ này đi,
ke yong nin nga hin in lang yong nga hin chalo ti jing pasalo mai ke nga ke chin tin in lang hin nga hin til in lang se ka kel ki jing ipina pana akile langa ki chi ai ja hi chu min in lang hin gel ho ta sut la jana ka gel ki ni khat phone ka bol long kai the hello darling ti be na hello darling, nice to see you ti be ku ga se ni nice to hear your voice romantic voice ka yes nga ho ni za pi so romantic it is kumaum lo so mental lounge hallelujah ikum tam zong le sapang hina ki hing thais pathin thang wan hallelujah athum na ki shilo ela ne hin no male itina hin deham ti hi athum na poina pathini pi hi pyam living in the will of God pathin lung lama hin ding ai hallelujah ibola pathin lung lama hin dam Christian te dinga ienu daily bread si pyam til pathin lung lam bol sa hi ne John the gospel su pakai su na se ne say you ho dan sa ba gil ke en hola se ong kinu le a he pakai ne ding na ne nam ke hon ne na ne ding ka ko ye til ke ding in so sai poi vanam kapalung lambol akin sublet suka anahi John chapter 4:34 hallelujah daily bread pachilung lam si pikitam in apailam ki say that introduce your testimony alula Jesus su mi ho koma sei son pin hisu pathin long lam su ai su pakai su na de ju sei yu som la ni ja chi vin lam ki pa na thu pa hi ga sei vin igang su wai pathin tu sei tam ta hin mi warning ke bola mi son sen na sang phawa ke phau da pathin ke pa na thu pa ki sei pi los that's not the will of God pathin lung lam amen hallelujah te se ho yang ko pakai na ngai lu happy ikoya Jesus na lung se dan pinang wahi o ta athua sei tholowa angong ikoya pathin thu se pil amit hi lo ngai kol khat upia kam laya Jesus loves you God loves you gentleman I know he loves me but how about you if you love me why don't you give whatever you have kadip phuyeng sula ni ngai lu na le ne yo sini pin ti so aban sei be dim los gang ta ki khan loi chal sa pha yin na tem ga sei pathina sei chu man be ana mo hin man be in home and ti chu hallelujah mi ngai lu lung set na chan na dinga mi na ga lung se na ka pan pi dai pon without expectation in Jesus na pi bong hinga pi na ti su bible i bol na wa e hoi te mi ki thu pi yong le angka ki khu ni su tu la ya ei mi hola apung pen su pangal pung pi ne si hola mission secretary pu pangal pung pi ne su itika lalu dam itika muda Goldman funds itika kalalu deka ya sai ko langa ka chile pathen thu paten sei lang kani thu wang sei da yengo kan pun de dongal khanin ba ka pathen tu chong paten ki ho to dom vo kon khani na ha kho be se na tin nang la kho na tin na ki ho to lo ha ma ti pathin tu si ho ke ho tu lo wa se athum na pathin lung lam in hingin pathin lung lam athum na point si pyam pathin lung lam hela na cha te kha chaman sa hi le ti su pathin lung lam
nazi na sa na in sung me na phung na sa me le ho kol ho thagao man tha lo na digin kisalalen ni chu pathian lung lam pa te jang tu nai na sa te kha cha man tha lo ni chu na nung lu na pan in sung mai cham na ka pat na khulai leng to na cha te na sa ta pan na la lo le mi chang dis ahing nu ahing pa nang ding a chang ding chu mi chom chang dis tu la ya mi tam tan in hoi ta sa ba cha te ki zo do da kan ta amen la na ji te wa tong tu chu nga ke ma ho hi amin na na ji te wa ya pa yu yu nu a hi kam ta we la yu yu nu lai leng za lai ji nu tam ta lo no ka sei lo chu a hong lo ho ka sei ne ji pi ni ve soi ho iki tham di ham ha amen la pathin long la mai hin di alina hoya hoy living victorious life girls of in hingin pate tunin girls on thu se daven christian in khoi hi gar sa ne he ti pa he tu sunin ka satan ka ha satan lo de ai la ka sei nom pen ta he tu ne he le se chunga christian tam ta ikipa the na ilung lei thei lo na ve gal ilal ji o he amen gal ka zo the he ti yo sin khut dam ti gal ka zo the ma he ti yo sin khut dam ti kem par ho se na dop dan adani biang la nga ho bang he aw pha gam dan ho tai la na la gal zo the he ti yo sin khut dam ve ipia zo the ham number 1 mi peng tha ho hi pathin lagavin a chen pia hi hallelujah yesun a chen pia hi pia hi pathin thang wan lo I am with you Matthew 28:20 ako verin kaiman vanuli sit ki chain gain kaumpi solalin bola ka zo ham ipan pi pa ma gal zo pa ke la ka pam first one bungli changli kanau te ho vanoi na zo ta ve aji chu na ho um pai vanoi um pa sanga ha zo he tu hallelujah na pin tha ni sang wa hi ni sia gar na zo tin na ki pa no khang khang di hallelujah mi ta ki dala in khatna tolal hu a khu ki pa ai so minin khatna ya tu khat ni len khu mu a khu ki pa nam ta kung fu thi mon he phai ko te ka khil naw chu khat kha ading mi ke khat kha sa lo solar nang de na tha ha lo hin teng na thip te ngai ati cha pha na ka tha ha lo pha na ke ong he gu thim thima practice ka bol so mei thei ni chunga ka po do le thu tho wa chu amen ka pin tha zo ta chu gohatia rickshaw driver ka missionary ka chilon na kan nei pi to vam no lua ka lu hon chu pan bazara ka khet la hon chu kan ni pina bol ma sa chu lu ham wala bahara somga thum ja chenga man chu aw ma ke khai pha na ke jil ha ki jil tu ni bang them khat ki mang cha ta han ta ka khet pa la ka khet pathian thang wan mi him ki ti chu ta sa jang mini swai le ha he chu amen mi zwai le ki pa na chu meri committee ki pa dadam champion ala jing chu tu na he camp par ho se last work ala do be a champion Christian God of Christian he to hallelujah na ki si lo this hallelujah no surrender no retreat mel ba pa masana ki surrender lo this le ona ki le lo this attack boredom malang notice kapan vompi khalet wangana ilen khumal amayo azametis
inung sa lai le imayo siya khu la yin tu vampin mai amu da na ti so yo le khoi sa te ni ba vampi mi na yong i thol lo pi mai khu yin ti so chai ka pu patong chon le nga ko nga ba na kong a ki le azuna che so ki sabe sa thia amanosis nung son lo so Hebraisi pan ho nung sona mi te hipove atis pathen thang wan malang ino sing di kai sei sau ta prongi achai na chu kisilo hela ne no mai le pathen lo pi na dingin hingin First Korin bung som jang som thum lakhat na chun na ne song le na don song le pathen lo pi na dingin Boleh nanti seperti yang thang bangun. Ipisi na. Pati ini ni hoy alopi ni dai sim. Isai bung som lile thum chang sagi na ko. Pati alopi ni dang kisimis. Na hoy na yong na in chen yong na yong abon sake hai na nga hai lovin ama alopi ki phuna nisai pati alopi na la pati alopi na asi pati alopi na vadung tui lo yong pati alopi na tui khang le na sa nga bon sake ai pati lopi nahi nang lopi nahi lo hallelujah amen nuwa ho ka hoi nahi pati lopi nahi ti anom yo se na khut dom ti ka hoi nahi pati lopi nahi dom vo na dob lo vai le yo ti na lim ka kila pi lo dis hallelujah pati thang wan ne ti ma kế bao cho thiên ta cái gì cái hoài mồ này là cái hát này là cái thép này là cái lỗ này là cái skill là cái talent này là số là lại rồi His glory Isaiah 49 verse 3 PSM Jacob kowa you are my servant Israel in you I will display my splendor nang hi kalopina akipun na dinga kalhen ne ti hallelujah patin tang wan man lai cho pathen lo pi ne pathen lo se na Jacob taw na mo li isi ho pate pa kapan man ba pa leng lo gai pathen lo pi ne to los ho bung di kan sa ke di kan akapan la ya bi jang ho win khona na ka sa do we ho ye pu ke na thi wa dai tai ka pathen lo pi ne so la unga mo wen ta lai the si me ti so Sumane lo ya sim thang alunga thilpha khat gel do sa cho pathen chula Philippi buni sang song la thuma nalunga pathen lunglam bol na dinga na sunga na to nga chu pathen ne ti chula hallelujah ya so pathen lo pi ne pi du ni ho long dong so I ta pum thum chang na dina na tha chol lam so la la di so tho chol nga hi du pathen na dinga ki man pha na so pathen na lo pi ne mi mo sa so hallelujah so la lai lo pathin lo pi ne amen na hoi yong la pathin lo pi na ha yong la pathin lo pi na thip yong la pathin lo pi ne mitam ta le kha thip za thim lo ho noi si so kon khan na hoi za hoi mo ho noi si so kon khan san mana ei ni mana sakati kati nang pi pathin ne si mi khil hi bo vinti hello guys pathin lo pi ne hallelujah amen na ho yong pathen lo pi na mi sang ta sa dam thea phat yong pathen lo pi na chu hello mama yong be to ka tu pa yong I thau chat na su u chat des pathen lo pi ne amen glorious bodies heart na dam the hallelujah no me khani na dei thei mai yong chu mi ding ala hoi lo wa na ji nu a ding a diamond nei chu ha phui mu dong da phal roi kyang kai ti wa ka loi nu a ding a superstar ki tho hello imong cho na ka u hin ka sei yo se pom je pathin ka thang amel long ke ni ka ki u cho ding ka hoi lon dan ki ba ka u pai la ma wan bong ane pha lai ma yo si
วันบ้องเนี่ยเขาเฮ้อีเซ่เคยลองเลยปะปะอยู่เกี่ยวตัวเธอว่าท่าไก่โลบิวส์อ๋อว่าหน้าหงเหลียวละหลงนะเลยสินะเพียงบอยวันบ้องเฮ้แต่ก็กิท่าอยู่กิดังตาเขาประเทศโลปีนะฮาเลลูยาอาเมนอีชีเวตามีเฮมเซียมจะประเทศโลปีนะลูกไอ้ยี่จะคุยว่าโตลูกอ้อยอ้อยคุยวันขัดวิจารณ์โตลูกงอลูกมีงอเสียสิมินอะไรคุยว่ามินอะไรลูกคุยว่าสร้างงอลไงดีนั่นล่ะคุยว่าฮีป่าจะร้องเสียโตลูกป่าจะตาบุตรป่าจะเล่มหอยแห่จงเลยโมเรียป่าจะหอยหอยใช่เทลว่าหอยสูออริจินัลสร้างอย่างหอยสูไอ้บ้าคุยว่าขัดจะโตลูกนี่ขนาดจะคุยว่าตัวก็เกี่ยวอีปีนี้แกลมองว่าที่บางหอยน่ะโตลูกهمกันทีละหอยปูละดอเดียมปูที่สุไอ้ยี่สุป่าจะโมโตลูกคุยจัวเล่าสูฮันนี่ยาหุมินทราบเตียนจีนุko honey อะไรที่สุฮาลายใจละ honey โลจูจังค่ะ还有是包到死了ไงเทวดาโลยาสูฮอจิเต honey ดีได้ลมขัดจำ了จูจังค่ะขัดคุยเลยมัลซากิสุขัดซาคิม包到死了ขัดเจ๊จูยังน่ะเห็นแล้วมั้งเจนเมียนปัวอินนี่พี่พะมอมองกันที่กับคอนฟาร์มนี่มามังเตนี่ป้าใส่อาจีเตียไปที่กระเฮ็ดนักขันเฮอาจจะไปของคนละงาตัวน่ะ operation so อาป้าสละละลายโลปีตาลงมงตาอัมวังอิจิเตอินสุงว่าคริสตาไว้โฮมิติกระเฮ็ด so ฮาเลลูยาโอ้ยอ่ะปะทีนี่โลกันโนเมเฮแหละน่ะตุปะที่ได้เต้อโลน้ำมูโนไว้ละกังตายหงสวยแล้ววันนี้เบลลับจิวสูมีที่รู้เดี๋ยวก็ที่ได้ตายกังจะลาหงนาดีสูนี่หงโอหงเกนอตัวไม่ติดเลยจะฝ่าละปนเต้ที่ได้ตายก็ใส่ดันตายน้องไม่ขัดก็ลอยหัวจีสูละที่ดิ่งงามตาอร่อยไปให้ครูเสียดบอสอร่อยไปให้ฟอนันบอลอร่อยนัวสูในเกี่ยวพิสันก็อร่อยนัวที่สูบอยดาลิงกะหงได้ตายกังตากะหงได้ตายอาทิสูอร่อยนัวนะพอสนังนะหงจะกระดำได้ป่วยนับกายกินสุกิบอลเทมินาทิสฮาเลลูยาย่อใจเลยเฮ้กะทีนงเตียงหลงโอ้กุศลพระเจ้านิ่งกี่บอกอีเสียจะห่อไรฮันนี่ยมโปยจังค่ะก็รู้อะไรก็ใส่ขวาเด้ไงนมเลี้ยงแล้วจนกังอาทิตย์ตาจอลมอยประเทศโลปีนะอาเมนประเทศทางบ้านอะหอยเมนะประเทศโลปีนะกิลังโลกุสฮาเลลูยาตัวนักกินนาวเตหอยกะลงเสียจุปีน้ำตีเลอามาอจูเลสานี่ทูยาบอนซาอะหอยมอมโลสุประเทศโลปีนะขัดสามองโลเลยสุอัลลิมาเมลหอยโซเคนอะไรสุอาเมนประเทศทางบ้านประเทศโลปีกัมูสมาเดเทรซานิพิเชียมคัลคัตตามีนาไปมังเรเวสติสนามีอปาเกเฮโลอนูเกเฮโลออร์เฟนโฮมบอลาคัลคัตตามีตามตาขอบสุมีตามตาซิมดอสละนะมีฮอนาดอส why you did this why you do all these things อีบอลไอสวยนะบอลนะมาตุละมานุสิสุ I could see Christ in every person มิโยเสียยิสุกมูจิอากาบอลเลยฮาเลลูยาอีเพียสัมเดลมิโซเชปะทินินอัลลิมาลาซิมเจจุนปะทินลิมากับโมเฮติเนสฟามกิบอลหันหลังกุศลคูกัลลวะกิมันโดละกันโหนาลุดตักตะ
zong la punga kal pat da hun ka sim thuwa nga hin ata ta ka bol lo lai zong la phung ka nei ting la ka bol thau thau di zu gu cha khat na kala tor slai phat ta ka det pi namo te nai ma na pon tho tho ve suna sunang lai tam patan ki vat patan ki no hin ke parlam hin dong lai ken ke ne da ka tu nai sa ham akiman man ne da ka tu chume patan ki lot oral hum kum ta ai wang ajing ka me ding wang tham khan ni da la pi ta tin patake chan vai lang ka tin patan kum sang ka tin agu do yo se so abenga het ping ka tin in langa sola se solar jong la mang ta lo ka thu se chu ne the bang ka se ka palet se ma khaw em ma khawa khu thu ka se pet ta he kol chu gu cho khu ke ho golang ka ni zun tha chi an mat do ta chu chapha na hing chang am man wal klea so ma ka palet se te na so paring sa to sa asa cha da na mi hi ba chu chu jing ka ve zo ta po ke akan ho golong ki hom ki hom tu nai kol su gu hi jeb de na tiu le ke ni je masat pin dia na kho wa speaker an nei ko wa tu na thil bol ka de poi ke ni je masat pin ha ta gam ta ayes ke on ka golan la ya ikima dolo tu ya kol su gu an number 1 kai na speaker pa ya ke ni je masat dia as oi pu chi wang chai le ki bol ta pon de na bol lo de boy na bol lo de pathin hello je wa kol su gu hi sule kapale se yong mo hi thopal ki su lo hela lamlin pa ma kol su ki ti mi vel lal de nga kol su ki tu su di lo we ka ti hi chi a su pale se yong lo ha hen he pa kol su na lai na la ken agu kol su yo aman ka pi de ka ti aman ka pi ding hi taw na ka man pi a kol su kan chep sa su koi ma cha mi hilong lo le set su nga anapin ta ki jem na la na spin cha igu cha nei mat do a igu do si mi ho ma sanga kini ki chep ki thi sa pa mo da le se chunga su me loi lo a che mo wa a che mo sa ka se boy ki parliament ben ki bol ki parliament boy nei na ne ki pu di we tu kal bolin yong ka ti lo ma sa ka se lo speaker khat ka hin ka se ngai da nei ko wai ji chun ke mai ve ben lang ichi gu cha hoi na tha do di we ka al ha do next one as oi putong khoya ka khoba cruise da bolwa call chu ko si chu number wa author ko la alu na sapi ne a foundation chu so la le na bol tas hallelujah patin thong wa nam lo ha ipia ka ra sa su ha patin lo pi na mang lo sama wu sa hen la mi sam he ong le amai pathin lima ke semia pathin lopi na mang lo lies live for the glory of God pathin lopi ne da hin namo nu smina pasa na le namo nu na khet dis pathin lopi na min na mutai ti dis hallelujah min na pasa ding le kati ka chunga pathin lopi na po do tai pathin ka thang wai ti thang ke yang wang ka bol thei thau da nai te ti ya la bo ya bo na nga hoyong dala sa wana le bijang te la sa ba sa pa ban ti lo sai tian he pathin lo pi ne ti dis amen kon khanen tu chung proset ta bang ba le set chung a proset am kha poi la nga ko report aga bol le evangelist kana si le kate na report bi le ka ga mu dan pi chu khat sala apiang tha to kilo hin ti le zo sei to ka kilo ta ala ha ya zo no pi am yo sin na program ita bang nam nom na sa nam ten ken camper ho dongin ka tis ene ya ips o ke mo imai ke ki mo action ke ki mo no na bang phau ka action bol is ole na mo lo pathin lu pi ne sila amen amen ya na te pi chu nga thil pha na bo na te pin ki pa thu se lo mai the ki pa thu se ngai lo pi so mo mo pakai isu mina na bola le so na man ki pa thu se ngai lo pi so ya tu ni na bol na to na ne na do na bon se ke pathin lo pi ne det banui le si
pum pi he pum sanga pathe lo pi na go amen pum sanga pathe lo pi na mi he min lo pi ne chan the ne di mo shi ko ma se chu ka lo pi ne koi ma sa ka hop lo de chu pathe ne lo pi ne ki ti koi ma pathe na hop lo tu chunga alo le na le pathe lo pi na lagawa nam ha le pathe lo pi na iyam tian nung so nai le pathe lo pi ne to lo pi ya sa tu nin kisi na nei lo wa hin the he ti hi point ngai se we pathe na bon sa wa dingin pathe na bo ta